Evanđelje od Zaheju čitamo svaki put pri nedelju pre početka sveštenog trioda, kada počinjemo da pojemo velikopostne službe, a to je naredna nedelja. Znači, naredna nedelja već počinje da se peva knjiga Triod i počinje da se najavljuje velika četvrtdesetnica, veliki post, znači. Ali svaki put pre početka trioda čita se ovo Evanđelje od Zaheju. A koja je smisao i zašto ima značenje upravo ovo Evanđelje što se čita ove nedelje? To je da se izrazi želja, zato što od želje počinje i dobre i loše stvari u životu. Prvo se javlja želja za nešto da ostvarimo, a i posle se javlja samo delo. A u želji je sakupljeno i čitavo delo koje se naknadno vrši, da li dobro ili loše. Da se naglasi ta želja kod čoveka i da je ona zarodiš svemu dobrome i lošome u čoveku, čita se ovo sveto Evanđelje od Zaheju, koji je imao toliko veliku želju da vidi Hrista, o kome je slušao, nije ga video, prvi put ga je video, ali popeo se na smokvu, znači koristio je sve što mu priroda daje, samo jer je prirodom bio nenadaran visinom, nije mogao da gleda kao neki drugi visoki ljudi da gledaju daleko, nego trebalo je da se popne na drvo, on se popeo na smokvu, da bi video kako dolazi Gospod. Slušao je mnogo o njemu, o Isusu Hristu, kolika je bila vera njegova da je on sam Gospod, ne zna se još, ne opisuje Evanđelje to. Ali po tome što je tako veliku želju izrazio, vidi se da je on osjećao da je to veliki koja dolazi. I popeo se na smokvu da vidi njegov dolazak, a Gospod koji zna srca naša, video je to želju njegovu, da on potpuno, celosno se preda novom načinu života. Jer u ovoj želji u stvari je i način novog života koji mi zovemo u crkvi pokajanje. Jer kako drugačije tumačiti ono što je Zahej rekao kad je Gospod došao kod njega u kući, da će vratiti četvorno onima kojima je nešto uzeo. Stari Zavet je predviđao da se duplo vrati ako je nepravedno nešto uzeo, a da se vrati četvorno. To prvi put srećemo u ovoj evanđelskoj perikopi, jer to je zaista veliko odvajanje od materijalnog bogatstva. On nepravedno, očigledno je da je nepravedno zaradio svoj novac. Zato su i bili omrznuti mitari ili carinarnici u to vreme, zato što su nepravedno uzimali od naroda. Ali do tada niko nije se ohrabrio da vrati bar polovinu, a ne četvrno da vrati nekome ko je
kojemu je nešto uzeto. To je veliko kod Zakeja, ali ta želja njegova za novim načinom života u stvari ohrabrila je da vrati i da vidi da ništa nema u tome. Do tada se nadao na bogatstvo, da će ga spasiti, da će mu trebati za starost ili za neke dane kad nastupi nesigurnost u životu. Ali tada to je preumljenje potpuno kod ovog čoveka. Shvatio je da ništa od toga nema smisao, jedino život sa Bogom. Sad naziremo zašto ova evanđelska perikopa u ovo vreme se čita, znači kad razotkrivamo nedelje koje dolaze, a koje sve nas upućuju na pokajanje. Čitava sveta četrdesetnica je velika lekcija o pokajanju, ali pokajanje može da bude minorno za neki mali greh i pokajanje veliko ko što je ovaj čovek, carinarnik, mitar, prineo Gospodu. A to znači potpuno se preumio sa novim kriterijumima i nastupio u životu. Taj kriterijum vidite i sami. Ja ga ponavljam malo više jer je vrlo značajan. A taj kriterijum je da se vrati četvorno nekome kojeme je uzeto nepravedno, a to znači da se ostane bez ikakve materijalne sigurnosti. Jer koliko da uzima čovek nepravedno, ako četvorno vrati, to je veliki povraćaj. I onda neće imati sigurno toliko materijalnog bogatstva. Ali to nam svedoči da ovaj čovjek uopšte se nije više nadao da će ga spasiti materijalno bogatstvo, nego da će ga spasiti onaj čovjek koji je pozvao da uđe u kuću, a to je Gospod Hrist. Tako, braćo i sestri, i mi treba da u životu da ostavimo sve koje ne daje nam pravi identitet. Pravi identitet nam daje samo zajednica sa Gospodom. Ništa nam drugo ne daje. Daje nam prolaz identitet. Ima mnoge stvari koje daju prolaz identitet. I ovo materijalno bogatstvo koje pominjemo daje prolaz identitet. Ali ne daje trajni identitet. Trajni identitet daje samo lično od Gospoda Hrista. Zato da držimo ozbiljno ovo što smo pročitali u ovom svetom evanđelju. Prvo, da pokažemo želju, da imamo želju za jedinstvo sa Bogom. A drugo, da prinesemo pokajanje. Jer su to dva osnovna načala, a jedna vrata za ulazak u Carstvo Božje. I to nam pokazuje današnje evanđelje koje smo pročitali. Potrebno je, dakle, pokažemo čvrstu, stabilnu želju da budemo u jedinstvu sa Bogom. To se iskušava kroz mnoge situacije u životu, ali ako budemo stabilni, uvijek ćemo pobediti. Zato što smo mi silni, snažni, da to sami savladamo, nego zato što imamo uvijek Božju pomoć za to. To je od Boga blagosloven put koji je najbolji za naše spasenje. Blagodarim vama, braćo i sestra, osobito vašem mitropolitu Crnogorsko-primorskom Ioannikiju i otaca ove crkve i igumana
manastira Savine koji je došao ovde da služimo zajedno i oca Obrena, đakone i svi pomoćnici, čteci i podđakoni koji sa nama ovde služe. Velika mi je radost što danas sam među vama, možda tako, ajde da kažem, neplanirano, zato što sam došao po drugih potreba ovde u ovom vašem kraju, ali danas mi je velika radost što mogu da podelim upravo ovaj događaj liturgije sa vama, da budem među vama i čast mi je osobito što mogu da govorim o početku Velike Četvrtdesetnice, koja polako se najavljuje kao period u crkvi, a koji period treba da prođemo da bi se utvrdili u veri našoj pravoslavnoj u crkvi. Da ste blagosloveni od Boga, da imate radost i spasenje Gospoda Isusa Hrista i da imate uvek zajednicu sa njim, neprolaznu sve vekove.